Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag, ag progreso! Kastala ti biyag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biyag! Ano sirigen? Ket makapalit! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amasreknan! Kastala ti biyag! Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biyag! Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan, amay tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Mariin siyang, di ka kumagumurgura kanyak iti imbaga ka. Ngampud no anak itak damulong alakay mo kan Marcela. Agtugtugaw da iti kaludaan. Ay, agsidda awak ka. Tanya nga iti aramiden da ijay. Maririta. Yak amo no patyam. Ngam amo mat, asaan ko nga ugali ti agparparbaw. Uwan Mari, mamati akan ka. Ngaman niya ngay nga ron. Awan mabalin ko no saanan naragsak kanyak ni Mulong. Anya! Itulok mo akasta? Anya nga ron ngay. Awan mabalin ko. Tadyak mat maipilit ti bagik iti asawak. No saanan naragsak kanya. Oh, ato iti pulutan niya. Sige, inak pa iya kusina. Insang, agluto kayo tinay mo sa pulutan niya. Bili ba ka talaga kan ka, pare mo lang? Nakasingsing pat ni bakit mo? Namadapay la sa bali akasinsin na abat mo. Ha? Chicks mo gayam ni Marcela. Ay, good. Kastalati biyag, pare litaw. Ha? Kaya't mo asawan, pudno. Kastalati biyag, pare. Kabayatan na si bibiyag ka, agragsak ka. Kastalati biyag, ako na da, pare. Ayan, pare mo lang. Laglagi pambat da ito yung ibaga ka. No dagas ti aramid mo, agbanag kantumat adagas. Anya? Un pare, isuwag panunot ka na imbag. Insang, maturog ka di tadatar. Huh? Tadi ka kayat akay da. Nagsalimuot. Anya? Anya pala nga itararamidan. Ay, awon. O sige, tainaklangan makiturog iti buridok tadita silid na. Sa paim tagluto iti armosar, masapak ang mapanijitalon. Wen, amok dayta. O sige nga rutan. Do di na kayat akay da. Mga na, maturog kalatan. Tainak makiturog iti buridok tadita bangir asilid. At datamanan dito kaludaan. Nagmayak dito ayan ta. Awan ti makadisturog mo kadata. Awan ti makakita ka data dito ay. Gapota awan ti matatao dito ay. Wen Arakupan ka man, meron pasipang. sige laan. Arakupan na. Ay, arakupan ka. Gusto nyo. Ay, tutumin. Put mo kayan. Agda babae ni Mulong. Kat ni Marcela. Saan nga agparparbo ni Rita? Nagijay damanan. Katugaw da. Agin inagagda. Nakaluto ka anin siyang. Kadwak ngamin ni Marcela. Wen, nakaluto akon. Mala, idasaran na kami nga rodin kini Marcela. Tanay, mabisin kami. Wen, sige. Mabiit lang ta inak agao. Ayaban kayo nito no nakaidasara. Oh. Makita, Marcela. Awan anyaman na kiniin siya no kadwa ka ita.
Payat nga rod ano kasta. Di oray man agnaid kan dito'y balay may. Ay, jakmot kayat Huh? Amang ano matungpak pa'y ti asawa. Anya, daytoy lang tiyawat mo asweldom, mulong. Wala, ta intud kumatkin ni insyang ti daduma. Ta igatang na iti sidaenda kadagitanak may. Ay, sana mabalin Ingkalaan dyan tad mo kanin siyang. Ingkasubyan. Anya? Ingkan agunay kan mulong. Kurang daytoy intad mo kanya. Anya, sublihan? Wala, mala, magtuyag. Makaammo ka pa lang iti igatang iti kaninyo kadagitubing. Anya? Jak kayat niya agapa kami kini Marcela. Isa mo tuyag. O sige, mabiit lang tayo nakalaan. Anya, ay unay kan insyang. Awan ka di tinakam mo. Apay nga intad mo ay. Diyak kayat ti apa, Maririta. Ay, ayan ti panunot day ta asawam. Mas importante pa'y day ang Marcela ngam da kayo a pamilyana. Maririta. Mala, pautangan ka pa'y lang iti kwarta. Ay na, nujak la pampanunutan dagiti anak yaw. Di ka kumapautangan ka. Kaputa may sakamit adi ag pampanunaw. Ha? Anya nga ita. Da kayaw ti maawanan. Mulong, ila ko mun ti balay kan ti solaryo. Taigatang ta iti para kadata. Ha? Gumatang ta iti kabukbukudan ta balay. Kwa. Marcela, saan mo tayo mabalinti kasta? Pagyanan niya ita insyang no ilakaw. Sino aya tinapatpatag? Siya? Wano isuda? Kwa. Alan! Ingkailakon! Taigatang ta iti pagmaudan ta! No ilakom ti balay kan lote, pagyanan mi pahingay? Agawid kayo ni Jayan dananang mau. Ijay kayo nyagnaid. Anya? Mala, pumanaw kayo dito balay ko insyang. Total, balay ko mo day tawi. Tawid ka iti day dinanang ka. O sige, no day tati ko na. Hay! Una yan ni Insyang. Sobrang aramidin ni Mulong ngam agul uli maklatan. Anya nga rod nga ay, kat di namat siguro kaya ti apa, iso nga agul uli maklatan. Nga uray inlakon ni Mulong ti balayda. Katuwa na. Una yan day dya Mulong. Nagalas ti aramid na. Gapo iti babae, pinadisinan ti pamilya na. Anya nga rod nga ay, kastala ti biyag bakit? Anya akas tala ti biyag. Kastala ti biyag. Tanya nga kat saan mo ta perfecto ti tao. Dumteng latta ti panagbasol. Di ko namkit day. Inulaw ni Marcela ti utak ni Mulong. Kastala ti biyag nga rod. Sana perfecto ti tao. Agbasol latta. Adamot panunot tayo a tao nga intad ti Diyos. Di aramatan tayo nga agpanunaw. Kat di tayo pagturayan ti dakals nga aramay. Damat gayam bangkbok mau insyang. Wen tatang, tauray kaskasano. Ang gidulduli na ka, di bangko, nga oray sa gabasit laan. Ay nasaya at ano kasta. Ayang. Intun malakok di talwa kaldeng. Ikang kanto iti bangkom ta isupay ama inayawn. Tatang, Jasawam ngay. Kumustan? agdendен na dalakta ka ni Marcela Ngambay-bay aklaktan tatang. Jakmot mabalin nga ipilit ti bagik ken kuana ano dinak kayaten. Dagiti anak yung ay. Rumbang asos tintuan na Bayan yung tatang. Agoma iti kayat na abiyag. Tano siya? Naragsakaklat gaputan na singpet dagiti anak ko. Ken adda kayo pay laang kaninanang amang tartarabay kada kami. Nagalas ti aramid mo. Insukal mo amin ti sweldo.
Ita, agsapol ka kanyak iti igatang mo iti naimas asidan. Walang kay tiban! Na? Obe, kabilan na kay! Anay ko! Anay ko! Anay ko tarubam! Dita ka! Saan ka nakasabulan? Awan mo gayam, sir-sirbi mababae, just kika! At tawid tigat gatangam insyang. Agyaman na, nana. At to'y matipagbayad ko. Di umay dito'y isto ni Marcela. Ha? Gumatangak man iti sabon. Nananita. Apay day tarupam alimita Marcela. Kinabilnak ngamin ti salbag amulong. Hoy, insyang. No'y sublikon ka ni mulong. Awatom ka dipay. Anya? Disungbat ko iti day taas sa ludsud mo. Kat, wen, awatek. Gaputa isuti ama dagiti anak ko. Ngam nagsublikan nyak ni mulong. Kat makitkitan tumatlaang dagiti tattao. Nga agsinsinnarak kayo di takaladaan. Uray saanen. Ha? Kukwam laang ni mulong. Mangibabain kayo adwa. Agpada kayo nga awan nakam na. Masakitak pa yan. Awan pa lang ni Marcela. Mabisinak pa yan. Madya talaga tibagi ka. Aglaminak pa yan. Pumanaw ako, dito'y pagnanaodan ta. Asikasunak pa ko ma. Pangasi ma. Makamukan iti biyag mo. Pumanawak itamot laang. Agsublikan ka ni insyang no kayak mo. Ay, unay kan pare. Unay hindi talangam. At tuyin ti agas at tumaram, pari mulong. Ala, tumarom daytan. Oh, at tuy ti danaw. Ay, Sige, agigda ka pa'y laang dito'y bakante asilay. Aginggat agimbag ka. ay, naimbag lang nga. Enta kinabalang tikim mamang dito'y balay, pare. Pare, agyaman na kayo tulong yun Wala, aginanakan paray. Agpaimbag ka. Manumatan ngal daw tinapalabas, pare. Nananayan ti panagimbag mo. Pasensya kan pare. Awan nga minti sa bali a pagkamangak. No, di si kalaga kumpare. Aguri ka. Ano nga minaya tinapasamak? Pinanawan na ko ni Marcela pare. Insinan ako. Anya? Kantin naglakwak iti lote kan balay ko pare. Awan nagmaamaayan na. Naibaos. Gaputain sugsugal gayam ni Marcela. Ay, isuday tantay ko nakken ka, pare. Pare. Ti arami dadakas. Agbanag mat adakas. Pare litaw. Kat, kasano nga itan? Kwa. Inakagpakawan kinin siyang. Sige. Bareng saan nakakamaten ni tatang na itibuneng. Ha? Si puta man na imbag, pare. Tama nga no kaas asa di ilayat dakin ka abunang. Ha? Nagpuspol ti ropam alalaki. Makitam ti bunal ko. Makitam! Tatang. Nagtanam. Ang pang-asiyaw, tatang. Diyo idisuday ta layat yaw. Agpakawanak ka na kayo, tatang. Pagkunan da ko ma. Saan ka mapakawan? Iso ang pumanaw ka, mulong. Agpagpakawan ni mulong. Iso apakawanak. Anya. Agsubli kami ikan kamulong. Iti maysa a kondisyon. Ha? Subliam ti inlakom alutem kan tibalay mo. Saan mabalin ang mapukaw kan kadayjay gapot at tawid mo kadagiti dadakkel mo dayjay. Ha?
Saan kami nga agsublikan ka a pamilyam? No di mo mapasuble titawid mo. Parilitaw, kasapulan niyag trabaho kiti ustaw. Taagurno nga, tapno masublik ti balay kan ti lotek atawid ka. Ay katuon anyang arod nga kastala ti biyag agtrabaho ka tapno magunod mo ti kayat mo agunudan. Pare, agbabawi ak iti ustaw. Jak makasubli iti pamilyak, no jak masubli ti balay kan lotay. Una, tasayang ba't ngamin, pare? Apay kastoy pare. Panagrik ket sobramat itan ti rigat kaw. Gaputanas kanya agtrabaho ak iti ustaw. Tapno masublik laang ti balay kan lotay. Ngamin, ilako mo't kanyag tinakagatang iti doble apresyaw. Anya? Ay kat, itam amarik na jem bagak idikan ka. Ati agaramid iti dakas, agba nagtumot adakas. Uwan pare, maamiris ko itan. Kat jagayam kayat amapukaw ti pamilyak. Iso nga ramidag ti amin, tapno agsublida kanyak. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. No agaramid ka iti dakes, agbanag kantumet adakes. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay, ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.